Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan Aleyo iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Awagan nak itinagan Aleyo. Nakaragragsakak idi magunod ko tinasamit awen ni Ana. Panagriknak ket nakajakpatak. Naiset nga rod ti kasarmi. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Leo. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Congratulations, Leo. Talaga gayam nga kasarkan. Un, ma'am. Ket agyaman ak, ma'am. Inala na ka talaga aninang mo, ah? Yang angaw yu iti kanya ka, ma'am. Ngamita, pimudno. Nagayam tinagan dya ikasar mo. Ket nakapimpintas iti picture na. Napimpintas iti personal, ma'am. Naklata ka talaga. Ngam naragsakak para kan ka, Leo. Sigurado nga atendarak to ti kasar mo. Amo pare, saan na mamati ni Jenny nga kasarkan? Naikan mat iti invitation card, ah. Kasano, manhuabulan mo nga inararem, binasted na kay di. Ita, adayo napimpintas di ikasar mo ngam iso. Anya ti kayat mo asawon iti dayta? Agbabawin tanong ko makinayat na kay di, dinagan na ko mati nakasurat iti invitation card, a bride. Ah? Sikamat. Ay, sumardang kan. Kisunday ta sumungad. Umaimat mangan dito'y kantin. Ay, wen. Sapay nagsungit day ta. Leo, nagagat kalakit din aya amang isagsagana day ti pagkasaran nyo. Rabiin, ngam adda ka payla ditoy. Adong amin dagiti namnamaan mi abisita, manang. Naragsakak para kada kayo kani ading ko nga ana. Amok, nga adu tinagar-aram kan kuana. Nga siyak ti pinili na. Idinto, tas anak matunay agwapo. Si kakit dimat. Among namin, binagaak ni ading ko. Asaan agwapo ti pilyan na. Tapno saan nga agsakit ti ulo na. Apay mat ngay manang. Ay, kaduan nga min agwapo. Kat ado ti babae na. Adapay bisyo na. Kasta ka di manang. Kaduan, iso anariga ti makiasawa iti gwapo. Taawan peace of mind mo. Kan isardeng mo man ibaga asaan ka agwapo? Ay na Leo, gwapo ka. Saan mo man atagibasitan nga min day tabagi? Ana, itimpla amam mat iti kapi ni Leo. Itay pa'y ama kumikom iti pagkasaran nyo. Kat ni, rabiin. Itimtimplaak nga rodan, manang. Ipakita mo't sweet ka kunkwana, Sweetak mo't, Ala, inka ito day takape. Sige, manang. Sweetheart, agkape kapay. Saan ka unay nga agbanbanog? Agyaman ak, sweetheart. Adapay trabaho mintun bigat. Saan ka nga agpuyat? Basta para kan ka, aramidak ti amin. Ammo ka, nga adunto dagiti kabagyam nga umatindar iti kasarta. Isu akayat ko, anaurnos ti amin. Agkape-kapay nga rod, tapno makainan na ka. Siyak tinangbik iti dayta cookies. Isu arumbang nga ibusam dayta. Leo, kumusta ti adda asawa na? Naragsak ka di mo't laan? Inspirado ak nga inaldaw, ma'am. Naano siguro ni misis mo, anya? Nalaing pa'y nga agluto, ma'am. Isu nga rod alumuklo kumaga ka. Nagswerte kan anak kaasawa iti naanos. Napintas ken nalaing nga agluto a misis. Wan, ma'am. Isu asaan kamot nga rod nga umabuso,
Saan, ma'am? Amumat, nasing petak a tao. Palpalagipan ka laang. Saan ka di akas tatipaset mi aninang kadagiti agasawa. Timang bagbaga kan mang palagib kadagiti anak mi iti kasar. Un, ma'am. Ket agyaman iti palagip mo. Sa anak nga umabuso, tay ayatak ni misis ko, ma'am. Nagmayatan ti biyag mo, pare. Apay anak ko namday ta. Lumukluk magka. Madlaw naragsak ka ti biyag mo itan. Siyempre, nasingpet ni misis ko. Kunakon kahit. Uy, kanayon nga agdamag ni Jenny. No kasanon ti biyag mo ita. Apay ang sikat ipagdamagan na. Siya kumaa. Inal daw kami mat nga agkit kita. Hindi nakmat ngamin kasarsarita. Amo matanda dya babae, nagsungit latta, iso nga awan ti mayat nga agaram ken kuana. Sika talaga. Dakkel na talaga ti babawi day jay. Tas saan asika ti nakaasawa ken kuana. Medyo ang silselos ni bakat ko. Ang kayat ko mata. Tapay? Ang silselos ni misis ko. Akas jay kapintas. Idinto ta sa anak matunay agwapo. Ay kayat ko mata, pare. Ay, iwanan niya. Anya nga ti pagselselosan na. Dagita katsachat ko a babae, apuro mat office mates tayo. Ken, dagiti kakasinsin ko. Baybay aklat ta mata. Umiisem-isem aklat ta, nga oray agselselos ni bakat ko. Apay ngay, agibarsak ka matan. Ijay ka na yan ti babaem! Anya a babae ngay bagbagam. Ay na, regalo ni Ninang dayta imbarsak mo. Nangina dayta. Adda ka mat, Leo. Manong, agpalamisak man pa iti ulok dito yung farm mo. Apay nga ita ka lang ang nakalagip ng may. Nabaybayag kan nga ayaban. Ngam di ka mat pumasyar dito yung farm ko. Diyak nga may nasangsango. Sa bagay, duwan dagiti babasit nga anak yung kiniana. Ken ada trabahom, ken ada pa'y sideline mo. Day tangarun ti makagapo. No apa nga agap-apa kami nga agasawa. Anya ti pagap-apaan nyo ay ha? Sobrang agselselos, manong. Makauma. Sikakit dimat. Kastalang dayta. Angam, ada ka di rason tapno agselos? Awan aramida ka, manong. Trabaho kan balaylaan ti ayan ko. Marabianak lang nga gawid. Dayjay, agwalan. Una yun ti kasta. Tila maibarbarsaknan. Nakaungungat. Ala, ano samlata ading ko? Anya ngay nga rod? Iso apang panunutak nga rod. Ngawan sirbiti kinapintas na. Tas selosa mat gayam. Isunti umawawag, manong. Sungbata madagos. Una, tanudyak sungbata na dagos. Sabali man ti panunutan na. Hello? Apay ngawan ka pailaan. Sa di naman ang tiayan mo. Adda ka man ang ditayan ti babaem. Ana. Saan ka nga awid ta ditamon? Ana, dagan na kumamat. Awan ti danggak kan ka babaero. Manong, sikaman lang ti makisarita kan kwa na. Tapno mamati, nga daak dito'y ayan mo. Muti ta cellphone. Hello, Ana. Hello, Manong. Sika ka di ngagpaiso daytoy? Awan, sakday toy. Ni Manong yu Rafael.
Adda dito yung farm ko ni Leo. Di ka madanagan. Tasak ti makamukin kwa na ditoy. Nasaya at no dagayam di tamanong. Agawid inton madamdama. Imay na lang pinasyar dito yung farm ko. Ay, sige nga rod, manong. Bye. Bye. Oh, anya, manong. Mamatikan. Tigrim at gayam dyan na asawam. Nakapimpintas nga ay na, nakauy-uyong gayam. Diyak nga rod impagarop. At dumanon iti kastoy. Ala, bayam lang nga din ko. Kat da ito ititandaanam. Di mo dangdangran ni misis mo. Awan, ti puli tayo, ti mangdangran, iti asawa na. Tandaanam da ita. Puunay matan ti ka sa sideline mo, pare. Nuamom lang, pare. Diyak la kaya ti agawid iti masapa. Ha? Tapay, mat. Agungot manan ni misis ko. Maibus ti pasinsyakan kwa na. Anya? Dan samot ten ngagbalbalin na naungat ni bakit mo? Ay, makapa-stress gayam. Nukas di a klase ti misis. Ay, kunam idi kay kayat mo. Ay, sa bali itan. Ay, kaslasaanan nga iso jay sigud a pinakasarak a misis ko. Apay nga nagbaliw. Awan mo ti aramid ko, pare. Amom dayta. Wen, amok dayta. Ni misis ko ati mas rumbang nga agdanag. Tadda chicks ko. Siga talaga. Kunamlan loyal ka. Kasano? Babae mat nga minti umasidag kanyak. Ay na, di mo luklukon ni misis mo. Sana makadlaw day jay. Ay na pare, maamuan nanto dayta. Nalainga nga agilimod pare. Nuapay mo tasyak nga awan aramid na. Ay, pagsospityaan da. Talaga ka ding awan, pare. Ang mga naisik-sikretom laeng. Ay na, talagang awan, pare. No kumadda, di naamuam kuman. Idi pa lang baruag, mabutang akong aglo ko. Tamok ti karma. Uy, di nakman konsensyaan, pare. Ay na, pudno ti ibagbagak, pare. Narigat ti makarma. Isu aday takalukwan nga aramidam. Ay na, isardang mon, pare. Saan ka ngayon lutuan iti kanam? Tamok nga adda babaim amang ilutluto iti espesyal a kanam. Saan ka makasungbat tapod no ti kunak? Mas pilyam ti agulimat tapod no amin nga ibagbagak nga adda babaim. Ana, mangmanganak. Mabalin ka di. Sardangamon nga agsersermon. Saan? Naskan nga ipalakam ko kan kati sakit tinakam ko iti panangluklokom kanyak. Anya? Aglablabos kan! Sige, kasta! Pirjam dagiti gamit diti balay. Buongam dagiti kayat mo abuongan. Ipapas mo ti pongtot mo kadagiti gamit diti balay. Sige! Diyak laim pagaropa. Akasta kagayam. Agbababawi ka itan? Anang asawa kanyak? Ha! Nalakalaang nga ibagam daytan ita? Tadan na sarakam asabali a babae? Makapauma ka. Panawan ka man langan. Saan ka nagsubsuble? Ijay kan ayan ti babae! Inapa na ka manin ni Ana? Kanayon mata, manang. Ay, Uray mang manganak. Ung tanak. Uray kayat ko ti aginana. Ung tanak latta. ay, oo na yun. Mas daawak. Ngamin, saan mo't akas tayo din ni Ana? Diyak man amo. Doa pa'y nagbalbaliw matan. Bayam, tabagbaga akti kabsat ko. Rumuarak pa'y lang, manang. Tama pa nagkagpalamiis. Mapanak ije farm ni Manong Rafael. Manong, awanan ti peace of mind ko ije balay. Nasakit ti ulo ka. Gaputa ka na yun nakangapaan ni Ana. Mariknak tiriga ta pagdaldalanam. Layo, ading ko. Nurumwara ka ije balay mi. Sa balilat tati panunutan na. Ala, kasaritam latta iti na alumamay. Kasta lang matikasapulan nga ramidam. Malumamayak mat nga agsasao, Manong.
Makaong hataklaan. Gapo iti kinalaing ng agsaw. Isu amabugkawak no maminsan. Ala, yat atidug mo pa iti panagan-anos mo ading ko. Ipagpagapom kadag iti anak yo. Kan laglagi pam. Dakas timang pasakit iti asawa. Oh, kumusta kayo kini misis mo? Awan latta, ma'am. Kumarkaro ti kinasilosa na. Ninang kunamlatan. Leo, normal kadagiti misis tagselos. Kan amangan mo't ngamin no adday naramid mo iti. Awan, ma'am. At dala ang dagiti kachat-chat ko nga office mates. Kan babae akabagyak. No makita na ko nga agsel-cellphone. Kasta unay tirurod na. Ay, katan-anusam Pagsilusan nan sa amin na babae. Nasobraan nan samatan ti agselos. Ay, kinasaritak ni Ana. Kat, anya nga iti resulta na, manang. Ay, pinagsasawan na. Nagadong akakasakit nga imbagbagana. Apay kano a makibibiyangak iti pakasagnan nyo nga gasawa. Pasensya kan manang. Tanay ramraman kan. Sa anak mo't a makibibiyang. Kaya't ko laang abagbagaan. Taambok mo't asubran ti araramidan na kan ka. Siya, kas manang na. Nas ka na bagbagaak. Ay. Bayam, manang. Taawan ti sabali amang resort iti daytoy aparikot. No di da kami nga agasawa. Ala, an-anusam laang ading ko. Di mo kumapampanawan. Agpakpakaasi akan ka. Ngamin, no pumanaw ka, kaasi laang dagiti anak yo. Oh, adaw mawawag iti cellphone mo. Nangikabila kon. Aday jarabaw ti lamisaan. Apay nga dadita. Ingkabil ko nga rudita. Ay. Ne. Apay ngay. Number langan mo ti agparparang dito yung cellphone ko. Indilit mo amin akarga ti phone book na. Puro mo't gayang babae ti nakasave dita phone book mo. Iso nga in-delete ko aminan. Ay, unay kan. Gapo iti dayta nga ugali ni bakit ko, kayat kon asinaan. Anya ka diti rumbang nga ramidag, Mr. Lonely. To'y pagayam mo, Leo. Leo, pagayam ko, uso ngamin itantisina, itinagbaitan dagiti agasawa. Basit lang asa na pagkinaawatan, when no madiscobre da iti tunggal maysa, sumka na dagos iti panunot dati panagsina. Leo, nasaysaya at no kasaritam lata ni bakit mo itinabanayan. Nunasken nga i-date mo, tapno maayayo, aramidam. Akasla daytay agin inarem kayo pailaan. Ipakita ken ipariknam ti panagayat mo iti asawam, tapno ang panggapuan na nga agselos. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Leo, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika aken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag na oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Neslin. Adi na kayat apadakama ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita iti biyag, tabarang makaibati ti adal kadagiti dumdumngeg. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Neslin, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely.
Apay kasta ti panangkitam kanyak, Diana. Ada ka di kayat mo nga ibaga? Neslin, Sige laang, ibagam, tanolakit di ka ba alak? Aramidak parakan ka. ada ko makidawakan ka numabalin. Kat sapay la ko matamapatgan na. Ibagam na anya dayta. Aramidak, nulakit di ta ka ba alak? Amok asaanan alimad kan ka anadagsan ti sakit ko a leukemia. Nakaron, kat amok asaan kon amalasatan pa'y daytoy. Uwan, ngam, anya di kayat mo asawan iti dayta nga imbagam. Amok amasakitan kay ti kidawat. Ngam jakon kabailan nga ilimad ti pudno amarikrik na. Amom kadi nga agayatak kini Brian akayan ayat mo. Kat kayat ko akidawan kan ka. Nga ipabusoy mo kuman kanyak. Pakawanan na. No pa'y amok amasakitan ka. Kidawag lata, barang mapatgan na. Amok, Diana. Nabayagan nga amok nga agayat kamot ka ni Brian. Kathusto ka. Talaga ang masakitanak no aramidak data. Ngam napatag ka unay kanyak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para kan ka. Agpaiso, Neslin. Agyaman no kasta. Anya kariti ko naman napatag apagsaritaan ta, Neslin. Apaya kayat mo ngagsarak ta dito'y park. Brian, pakawanan ako ma. Ngam pasensyakan. Masapul awas-wasa kon ti relasyon ta. Anya, ngam apay. Adda ka din natagsan na nagbasulakan ka. Awan apulos ti basol mo kanyak. Ngam aramidak ti kastoy. Para ka ni Diana akasingin ko. Anya? Dumngag ka. Ilawlawag ko kan ka ti amin. Tapno maawatam ti makagapo. No apay nga agsakripisyo ak. Para iti kabsat ko. Kastagayam ti makagapo, Neslin. Nagtanok kamat na nakapsat. Kabaalam ti agsakripisyo para iti pakaragsakan ti kapsat mo. Gaputa ipatpatag ko unay ti kapsat ko. Amok aday ta ti makaparagsakan ko, ana. Katsapay ko matamaawatan na, Brian. Maawatan ka. Ngem masyanak unay kan ka. Amok anarigat daytoy aba nagparakan ka. Di nakpagdanagan. Kabaalak daytoy. Kaya't ko nga agragsak ti kabsat ko. Nga oray kadagitilaan maudi akan ito na dito'y rabaw ti daga. Ay na, friend. Nagrigat mo tanti sitwasyon yu kan ni Brian. Da kayong tinagsakripisyo para iti pagragsakan ti kabsat mo. Husto ka, friend. No pa'y talaga nasakit para kanyak ti amin. Masapul apat gak ti kabsat ko. Kaputa amok aday talaangan ti makaparagsakan kwa na. Ay, sabagay. Gusto ta ko na, friend. Kat dayawon ka, gapu iti kasta nga inaramid mo. Manmanon ti kasta akabsat. Kabaalan na ti agsakripisyo. Awan ti jak aramidan para iti kabsat ko, friend. Ipatpatag ko unay ni Diana akasingin ko. Adda ka matgayam dito'y salas nga agtugtugawa. Neslin. Uun nga road, iha. Kahit madlawan aliday ka. Kat amu milatan ti makagapo, no apa akasta ka. Papa, Mama, nagsakit kayam. Kasladyak kabaalan akit kitaan da Brian kan Diana nakaragragsak. Maawatan mitirik nam iha. Ngam, di mo't sikamat laang tinangibaga akabaulam ti amin. Uwan, Mama, nga masakitan ak matlatagayam. Amo mi akabaulam dayta, iha. Husto ni mamam, iha. Amo mi anatibkar ka. Kat mamati kami.
Akabaala masangwan ti dimta nga panubok iti biyag mo. Uwan, Papa. Mama, kat uray na sakit. Anusak para ka ni Diana akabsat ko. Agyaman na ka, Neslin. Nakasaysaya at kaunay kanyak. Nakaragragsa kang unay. Gaputan na riknak ti pamatag ni Brian. Basta para kan ka. Aramidak ti amin. Tapno agragsak ka. Nagsaya at kaunay akabsat. Kat balunak day ta kinasaya at mo kanya. Di ka kumagsawi ti kasta, Diana. Diyak kaya't amapukaw ka. Amok day ta. Ngam amok. Kan mariknak. Saan ako ngagbayag. Laglagi pa. Ipatpatag ka unay, Neslin. Brian, si katikayat ni Diana amang bantay kan kuana. Pangaasim ta di mo ko mapampanawan ti kabsat ko. Di kagdanag, Neslin. Talaga kasta ti aramidak. Maasya na kunayan kan kuana. Nakakaasim ti kapsat mo. Uwan nga, Rod. Kasla dya kung kabaalan akitaan ti kasasaan ti kapsat ko. Katagyaman akan ka. Gaputanda ka amang liwliwakan ko, ana. No kabaalam ti agsakripisyo. Kabaalakmat. Gaputa ipatpatag ka. Ano kasta? Adda ita ije ospital ti kabsat mo, friend. One friend, katamom, maasya na kuna yan amang buybuyay ti kasasaad na ita. Kasla madudog to'y pusok ang makakitkita kan kuha na marigrigatan. Amo ka dinan malasatan ti sakit na. Kat na ita ti pagladingitan mi unay. Italag tayo iti apo ti amin. Katsapay la kuma. Tamakalasat pa iti kabsat mo iti sakit na. Gaputawan imposible iti Diyos. One friend, agyaman ako na ikan ka. Ala, agtrabaho ta nga ruden. Katkalpasan ti trabaho ta. Mapante ijayan ni Diana. Kaya't kumat ang makita ti kasingin mo, friend. Mama, Papa, kitaan niyo ni Diana. Nakakaasi una yung tilangana. Madlaw anak kapsuto na yan. Uwan nga, Rudy. Ngamsapay la kuma. Tamalasatan pa iti kabsat mo ti sakit na. Idaw-dawat tayo ang makalasat pa iti kabsat mo. Gaputa jak kaya tamapukaw tayo ni Diana. Oray siyak, Mama. Jakmat kaya tamapukaw tayo ti kapsat ko. Ipatpatag ko na iti kasingin ko. Agtitinulong tayo nga kararag para kan ni Diana. Idaw-dawat tayo asapay lakuma. Tamalasatan na pa iti sakit na. Agyaman kada kayo ato. Neslin, Brian, nagsakripisyo kayo para kanya. Brian, balunak, timparit na maapamatag kanya. Neslin, agyaman unay, iti kinaimbag mo akapsat. Balunak, ti kinaimbag yo, iti ipupusay. Saan? Diyak kaya tamapukaw ka, Diana. Lumaban ka. Uwan nga agpaiso, iya. Lumaban ka. Ipatpatagda ka, anak ko. Di na kami ko mapampanawan. Lumaban ka, Diana. Saan ako? Nagpayak. Saan? Lumaban ka, Diana. Magipagladingit hak, friend. Ay, nakakaasimat ni Diana. Ngaman yangay nga rod. Talaga akas tatibiyag. Masapul nga awatan tayo at talaga. Nga agpatinggala dito yung tibiyag na.
Nagsakit na ito ang napasamak, friend. Kasla dyan kabailan nga aglunan ti amin. Maawatag tirik nam, friend. Ngam kas nakon. Masapul nga aklunan tayo ti amin. Lupay na sakit nga awaten. Agyamanakan ka, friend. Katusto ka. Lupay na sakit. Masapul nga aklunan tayo ti kinapudno. Nga awanan ti kamsat ko. Mama, Papa, saan tayo na makita ni Diana iti oray kaanuman? Nagsakit po sa iti kamsat ko. Awanan maaramidan tayo, iha. No di ti mga klon iti amin. Husto ni Papam, iha. Puno ang sakit tinapasamak. Nga masapol nga aklonan tayo. Amo mi anaragsak ti kabsat mo. Apin mo, say. Uwan, Mama. Mama, di ka naragsak ti kabsat ko. Gaputa pinaggap ti kindaw na kanyag. Agawitan, friend. Datalangan tinabati dito'y sementeryo. Kaya't ko pa'y abantayan ti tanam ti kapsat ko, friend. Mabalin ka di dito itapay laan. Kasta ka di? Sige, friend. Kaduan ka pa'y laing nga ron dito'y. Di ka madanagan. Tasaan ka apanawan. Agyamanakan ka, friend. Kaya't ko pa'y namin nga ipapas abantayan ti tanam ni Diana. Adto'y ti Diyos mo, Neslin. Agpalami istapay. Agyamanak, Brian. Madlaw amalmalday ka manen. Apay, saan ka kadipay ang nakailiwliwag iti ipupusay ni Dayan? Narigat ko nga iliwliwag ti kaawanan ti kapsat ko. Napatag-unay kanyak ti kasingin ko, Brian. Maawatan ka. Ngamnas ka namang lipat kan. Masapol nga awatan mo, nga awanan ti kasingin mo. Brian. Panawan mat siguro, tapno sangwantan ti may papan kadata. Ituloy ta tinaputid nga ayan-ayat ta. Kaya't ko nga kalay satan, Neslin. Ay-ayatin ka unay-unay. Ay-ayatan ka matunay, Brian. Sige. Umanugot akon apa ikalay sakan ka. Agyamanak, Neslin. Panawan maten. Tapno buklen tanti bukod ta pamilya. Wan, Brian. Katagyamanak. Gaputa na kauray ka. Kaplawan kayo, iha. Brian, nalpasan di kalay sayo. Agyaman kami, Mama. Agyaman kami, mama. Naragsa kami unay. Kablaawan kayo, anak ko. Katsapay la ko ma. Tama ay paayanda kami at agos iti apo ko. Agyaman kami kada kayo amin. Agyaman kami kada kayo amin. Sige, kakabsat. Intayon iti reception area. Gat ituloy tayon ti agramba. Itilaksid ti sakripisyo mi kini Brian, Mr. Lonely, da kami matlaeng tinagkagasat. Nupay na sakit ti pupusay ni Dayan akasingin ko, naragsak kamin, gapu ta mumi ang nakainanan, gapu iti sakit ang nariknana. Kastan katagyaman to'y pagayam mo, Neslin. Neslin pagayam ko, natanok ti panagayat yu kini Brian iti tunggal maysa. Gapu tadwa kayo anak sakripisyo para itidaydi kasingin mo. Nupay na sakit, ken narigat na aklunan ti pupusay na nabaalan nyo dayta, baba ni titulong ti apo ana marswa. Ala, agyaman kami iting kapanangibing lahi, iti pakasaritaam. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan, ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinga, di tinaga na Neslin.
Adi na kaya't apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagod kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti katanang tarabay na imbag nga oras kada kayo ang Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti paawagan iti Mari. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Napintas ti trabahok iti kumpanya ang nagaplayak. Ken nasaya at ti panangtrato kada kami ti manager mi. Planok ti agbayag iti daytoy a kumpanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marie. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Marie, apay nga da ka pa lang dito office. Lunch break ka na. Isamsambot ko ngamin dagito ipapaaramid mo, sir. Si Kakit Dimat. Sana masapol nga iras mo dagita. Da kaya't mabisinan dagiti staff ko. Kunak ngamin no kasapulam adagos, sir. Saan? Si Kakit Dimat. Relax. Sige. Inak nga rudan mangan, sir. Itay pa'y nga awisan dagiti office mates ko. Sige, sir. See you. Dandan akon malpas amangan. Apay nga ita kalaang. Di mo't kunakan ka nga i-rush ko alapasan di ipapaaramid ni sir. Saan mo't gayam arash day jay? Ay, bis-bisi nam laang day tabagi. Imbaglakit din tanaanos ni sir. Ay, awanin ti makitam akas ta kaanos abos ita a panawan. Iso nga rod adyak pumanpanaw tanasingpet ti boss. Agasem, tinawon nga da increase tayo. Kansaan la aday ta? Ado pa arigalot ititid na kada tayo tunggal Christmas. Wan nga rod. O sige, mahana kon tagid dan tan asumret. Sige, mangan kan mare. Intaray ko manan iti ospital ni nanang mo itay. Tasimro manan ti sakit na. No kasta? Na-confine manan ni nanang? Ay, wen, Marie. Makalawas naman ni Jay. Sapay saan kami pa'y nagsweldo, tatang? Awan ka dit iduldulin mo. Oray, basit la kwarta. Igatang ko maiti agas. Mangibaga aklaangan ka dagiti gagayam ko, tatang. Bayamon. Padasik ti mangibaga kinimanang mo. Hello? Hello, Mare. Imawagak. Maipapaniti ka sa pulam a kwarta. Manong ka di aya? Ada kwartam? Basta ibagam no mano. Ken ibagam mo at noan niya ti account number mo. Ha? Apay? Basta saan kan nga agdamag pay. Basta sungbatam dagiti damdamagak. Tapno makapag-withdraw ka ni bangko. Oh, sige nga, Rod. Good morning, Marie. Good morning, sir. Kumusta ni nanang mo? Mayat mo dun, sir. Kuna ni tatang ko mabalin ng tirumwar. Kasanugayam naamon nyo tinapasamak ka ni mother ko, sir. Apay kumadyak maamuan. Wanya, naawat mo kadimot laang ti kwarta nga send ko iti account mo? Ha? Sika tinagapon di a kwarta, sir? Hala, kababain. Relax, Marie. Saan mo abayadan, Dayjay? Apay ngay, sir. Bayadak inton sweldo. Saanen? Tulong kon kan ka, Dayjay. Kunakan ka at talaga ama nagtulong ka dagiti staff na ni sir. Saan akas ka rin na di inted na kwarta? Apay ama danagan ka akas ta. Di ka katagyaman, tada Santa Claus. Nakababain. Anya nga tano agpambarak nga agsakitak.
Ikanak nga ta ni sir, iti kwarta? Han, mabalin ka di nga agurder akon iti kanan? Si Kaman, Sikapay lang ti agbayad, kaano nga minaya si ka tinagbayad no the date ta? Saan ka madanagan, Han? Makabiro ka tumatlang iti trabaho. Kaanong tupay ang makabiro ka? Kat saan ka mat nga agbirbiro? Kunak tumatkan ka, nga isarak na iti kumpanyayo. Saan da ka mabalin nga alaan ijay? Tatay. Saan da ka akayat? Ta saan da akayat ti sado takaskan ka? Sikamat. Tila ibagbagang. Mapanak man langan agurdar. Intulod na kagayam ni Arnold dito balay. Da kayo pa'y matlagayam iti day di alalaki. Kunak man no imbreak mon. Tumay timingak pa'y manang. I-break mon kunak mat. Awan ti maganab mo iti day di alalaki. Uwan nga rod. Tunggal mangan kayo iti restaurant. Sika ti agbayad. Pati load na. Sika ti makaam mo. Sayang mat ngamin ti manon atawan a relasyon mi, manang. Ay na, oray pa'y manu atawan ti relasyon nyo. No kastamot latta ti ugali na. Imbag kumaanubak ng katayso. Oray gastusam aging gat lumakay. Ay ayatot ngamin ni Arnold, manang. Ay nasaanin nga uso day ta ayat-ayat ita panawan. Agpraktikal ka, Marie. Kaskan ka? Kat, anyangay. Talagang agabroad akon. Oray pa'y lapdanak nilakay ko ang mamartak kan babaero. Sa dino nga iti kayat mo pagmirindaan ta, inton madamdama. Into nagawid tan? Wala. Sweldo ita. O sika, anya ka diti kayat mo. Hello? Sir? Kayat ko ang makigiddan kayo kanya kang agawid. Ha? Kayat mo asawan. Makilugan kami ijilugan mo, sir? Katuan? Ay ngam pagsarsaritaan mi itay, ngayon kam agmerienda. Nangag ko nga rod da ita. Iso nga masidaga kada kayo. Siya kunti mangitreat kada kayo. Nangag mo, friend? Uwan, nangag ko. Ibagayo no sa dino ti kayat yu apag meriendaan. Ay, namnamsoga. Sir, agyaman kami iti panang i-treat mo kada kami kan ni Marie. Awan na nyaman na. Sir, asidaglaan nga dito ti balay mi. Siya kunti umuna nga idagasyo. Saan ka diya kayat mo asika ti umuna nga idagas ko? Brenda? Well, sir, at adayo di balay ni. Saan na bale? Tanda matilungan ko. Umunakan, maudi ni Marie nga idagas ko. Thank you, manan, sir. Ay, talaga anak kasing singpot ka, boss! Ita tanay dagastan ni Brenda. Sikamat tan titulod ko, Marie. Ay, narabyan kan ang nagawid, sir. Aman, agungatan ni misis mo. Agungat? Saan na maaramid dayta, Marie? Di mo kadiam mo. Amadama ti panagkemo ni misis ko. Ha? Adda cancer ni misis mo, sir? Ay, sapay ko mata maimbaganan ni misis mo. Dayta matitarigagay ko. Nang runa, tababasit pa'y dagiti anak mi. Uwan nga rod, sir. Bayan nyo tairaman ko iti kararag ko. Agyaman ak. Dayta ti magustuak agalat mo. Mariknak ti panangisakit mo iti pada matao. Marie, adala ko madamaga kain ka. Anya dayta, sir? Kasla ka babain, ngem. Interesado ako na amangam mo. Adda ka din boyfriend mo? Ha? Nung ata agaramakan ka, adda nga tanamnamak. Anya? Ay, Angaw ko lang dayjay, Marie. Saan mo kumaaseryosuin? Dito ka diti dalan na mapanidya balay yun? diretsom lang dayta kalsada, sir. Ibagak to no agsardan kan. Marie, nakasaganan dagiti papers kong agabroad. Si kantulatan ti makaam mo kadanan ng kantatang.
Kastamot tan dagiti duang anak ko. Wan manang, taas ino kumapay nga itinam na maam, no sana siya. Diyak ko makayat apanawan dagiti anak ko. Ngam kasapulan. Ta saan mo ten amang mangted iti sustento di amada. Maawatak manang. Sana bali ading ko. Tainton adda ako ni di abroad. Mangalata iti caregiver ang mga sikaso kininanang. Saan tayon ton nga agrigat pa iti kwarta. Aramidak ti amin akabalak para iti pamilya tayo. Oy, friend, nangagnak ka di? Ha? Ada ka na ibagbagam? Itay pa'y nga agsasao ak dito'y abay mo. Ngam di nakgayam dangdanggan. Anya-aya ti pampanunutam. Awan. Nakakonsentrate ak lang iti trabaho. Anya nakakonsentrate. Uy, itay mo pa'y abas-basangan dagiti message di ta cellphone mo. Madlaw ko matkat. Asino ka di day ta text mo aya? Ni boyfriend mo? Diyak amo narumbang nga ibagakkan ka dayto eh. Apay akas lang madanagan ka. Apay ka di. Basaam ka di dagito'y mensahe dito'y cellphone ko. Nagapan na aya. Basaam kamin Nan kita akman. Pudno ka di dagito'y? Saan ka mamati? Ni sir tinagapan dagito'y a message. Ala, agar-aram kan ka? Nang rugi day ta, idiin tulod na ta. Imo na dinamag na no ada boyfriend ko. Agar-aram at talaga kan ka ni sir. Kan ko na napay dito'y message na. Asi dadaan amang tad kan ka iti kwarta nga oray manong. Jack replayan. Ngam itay nakpay nga message. Awan dito'y opisina. Ngam ada meeting da iji Davao. Kat, anya ti plano? Jack amo. Amok akas sa pulam ti kwarta para kaninanang mo. Ngam saan kumamot akas to'y awagas, friend. Dadaulam mo ti pamilya na no kasta. Kan, amom ka di amadama ka nung agkimkimo ti asawa na? Isumot lagayam anadlaw ko analiday kadagiti napalpalabas nga aldaw. Ay, at damod gayam pagdaldalanan ni sir. Han, kunakmat kan kaaludan na ka. Idi pa'y kalman nga ibagbagak. Ngam nagururayak iti awan. Apay kumaalodan ka? Anya kamatan, Han. Nakaungungot kamatan. Siyempre, tapno maawagan ka. Uray saan na kung awagan? Anya kamatan, Han. Saan ka kadimat akasta? Ibatam ti imak. Apay, di na ka din naiayatan. Ado ti parikot ko ita. Isumat lagayam anak kaong ungot ka. Isu nga adayuan nakpailaan. Anya? Di nakmat ko marabakan iti kasta. Amumat, ay ayatan ka unay. Ag-cool off ta pailaan? Mari, anya mat aklasing angaw daytan. Nakasaksakit adanggan. Sa anak nga agang angaw. Ag-cool off tan. Dandanin ag-flight ni manang mo, Maray. Ituloy nanti pa nag-abroad na. Wan tatang, kat saan nyo kuman alapdan pay? Pampanunutik laeng. Kasano dagiti duang anak na no ag-abroad matain. Ada akmat. Sapay kong mga raw, tasaan ka pa'y amaki-as-asawa. Tapno adda mga sikaso kadakwada. Sa anak pa'y amaki asawa, tatang. Kahit kasano jay boyfriend mo. Awan kamin. Nasaysaya at agsina kamin. Tadi namot kaya ti agbirok iti trabaho na. Nuda kamin tulat na ti agkagasat. Di agsabat tulat na ti dalan mi. Hello? Hello, Marie. Apay anak live ka? Asikaswag namin dagiti anak ni manang ko. Apay aya? Si Mang Patanisan. Katamom, in my office, damdamagan na ka. Apay ka no anag-live ka? Rumbong ka di amaamuan na no, apay ang nagliva? Awawagan na ka kano. Yung apay adi mo sungsung-batan. Mariribukan na kita. Nag-chat, kayat nakmanan apatuludan iti kwarta. Anya? Ay sus,
Talagang samat a type na ka. Iso nga rod ajak sungsungbatan. Makunkonsensya ak. Itapay laeng, pampanunuto ko no anya ti pagbanagan ti amin no tutupak ni sir. Ay, agpanunot ka ana imbag. Rumbang laeng, friend. Agyaman na pinatgam tikid daw kung hakita ta. Di mula mo, no kasano ti kinaragsak ko ita nakita ka manen. Dito'y talaangan lugan mo nga agsarita, sir. Taamang ano ada makakita ka data, kat sabali pa'y ti panunutan da. Di mabalin mat ang mapantay ti may sa hotel. Di awan makakita ka data. Saan, sir? Diyak kaya ti sumurot kan ka iti hotel. Di mula mo, no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kaya ti agbasol, kan oray si ka. Ada asawam, kan masakit pa'y. Naskan nga isulaan ti ayat kan atensyon mo. Saan nga iti sabali a babae? Marie. Pagyamanak no makaamiris kanton, sir. Saan anasaya at dahi ti apampanunutan? Iso ang pangaasim. Sardangan nakkuman. Itulod na klangan iti balay mi, sir. Sige. No dahi tati kayat mo, Marie. Agyaman na, sir. Mas pinilik tinag-resign iti trabaho, Mr. Lonely. Katita, nakabiro kak iti baro at trabaho. At damatan iti abroad ni manang ko. Kat nasulbaren ti problema mi iti kwarta. Kat natal napay ti panunot ko. Daytoy man ti kapadasa. To'y pagayam mo, Marie. Marie pagayam ko, nasayat launay, tapinilim, tinalinteg, adana. Nang liklik ka iti gulo, apagbabawyam ko man, iti tong palbiag mo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan, tipan na kay drama ti pakasalitaan ni Marie. Adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.